Sabl Gamper 2020. Diolch I bawb sydd wedi hala clip fideo hyd yn hyn. Mae ambell I clip gystadleuol iawn da fi. Thank you to all of you who have entered so far. Some of the clips are quite competitive. Ond, blwyddyn 7, 8 a Berwyn, mae gwaith dal o lan a gweddill yr ysgol gyda chi. Ugen. Her y rhif 3 yw eich her rolio. Felly, dosbarth dewi, chi'n mynd wneud 10 rôl pensil, 10 log rolls. Mae eisiau i'r corff fod yn syth, dwylo wrth y clister. Okay? Try and encourage them to keep their feet and hands off the floor, so they're not flopping as they're rolling. Okay? Good body control. Okay? Cadw rheolau. So, ddechrau ar y bola. Try. 10 gwaith I chi. Dosbarth sywar, eich rôl chi yw rôl teddy bear. Teddy bear rolls. Fi moyn I chi ddechrau mewn siap straddle. Okay? Os fi'n cwmpo'r ysgwyr chwith, fi wedyn yn codi'r cos dde. If I drop my left on the shoulder, I lift my right leg. So from here, around. Cofiwch, chi'n gallu gwneud rôl teddy gyda partner. So triwch hwnnw hefyd os chi eisiau. Dosbarth brefi, eich tasg chi yw rôl ymlaen. Cofiwch dod i'r trad. Dosbarth Berwyn, diffrwydd a 7 a 8, chi'n mynd llaw safiad. Ond challenge ychwanegol, llaw safiad a rolio ymlaen, neu llaw safiad a cerdded ar y dwylo. Pob lwc I chi. Mae'r rôl ymlaen yn rhy anodd, cewch yn ôl i'r rôl teddy. If your child finds the forward roll too hard, go back to the teddy bear roll. R'un peth, os ydych chi'n gweld y llaw safiad yn anodd, cewch yn ôl i'r rôl ymlaen. Okay? Mae opsiwn da chi, cofiwch y peth pwysig yw bod chi'n cystadlu. Wir anen y pwyntiau ar eich tai. Yw I dal y bil 5 gwaith. Catch the ball 5 times. Mwyn dal ar pêl, cofiwch wneud sharp cwpan. Remember to have your hands in a nice cup shape and look at the ball coming towards you. Could be a ball, a beanbag or a teddy bear. Okay? So sharp cwpan a dal y bil 5 gwaith. Edrych ar y pêl. Okay? You can pass it back, but I don't have to. Okay? So catch the ball and back. Os fi'n cwmpo'r bil, ddim yn cyfri. If the ball drops, it doesn't count. Okay? So ni'n siŵr bod ni'n dadla fe 5 gwaith. Keep going until you catch it 5 times. Dosbarth sywar, 30 geiliad, bownso'r pêl lan y lawr. Triwch pyn o stopi o gwbl. Os chi'n gallu defnyddio'r un llaw, you can try and use one hand or alternative hand, or if you need to, both hands. Oes y Berwyn, pan cynta'n eich challenge chi yw bwrw lan am y wal a taflu am 30 geiriad. Ail hanner eich challenge yw taflu a clapo cyn dala am 30 geiriad. Blwyddyn 7 a 8, chi'n mynd taflu gyda'r llaw dde, dala fe gyda'r llaw chwith yn erbyn y wal, a wedyn taflu nôl erbyn y wal gyda'r llaw chwith, dala fe gyda'r llaw dde. Felly, a dyma ni wedi cyrraedd her 5, eich her rhedeg. Nos fan hyn, sydd wedi dewis her 5, so chi ffili rhoi'n y bai ar Miss Jones os chi'n meddwl bod yn galed. Mynd y mos. Dosbarth dewi, fi moyn I chi rhedeg 100 metr. Dosbarth sywar, 400 metr. A wedyn dosbarth brefi, chi'n ei hanner milltir. Diffwys y Berwyn, chi'n ei milltir. A blwyddyn 7 a 8 chi'n mynd i wneud 2 filltir os chi'n gallu. Cofiwch,
4 lap o car ysgol yw 2 filltir. Okay? Felly, chi'n gwneud hwnna gwersi tros glad, chi'n fwy na aber i wneud e eto. Dewi, you need to run 100 meters. Okay? You can run in a straight line or you can go around in a circle. Sohan needs to run 400 meters. Brevi, half a mile. Diffwys and Berwyn will run a mile, and your 8 and 7 need to run 2 miles, okay? Or run as far as you can, iawn? Cofiwch, os mae fe'n galed, just slowwch lawr. I ddim moyn gweld chi'n cerdded. Ti'n barod mas? Ie? Dwi wylltir yn bioni?